Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İro temsilci İstanbul Umut Kervanı olarak hatine ba Hatiya Ehrimse evi bu vesile İstanbul Umut Kervanı ji Gazze'ye maaşeki xo bağışt ke maaşı emekliliği hem jî hatine ziyareta ve hem jî وی پریک و باخشت که ایشالله امی جی بو وسیله امید کروانی olarak امی جرا بشینه غازه خودت تعالی خیرای قبول بکه انا که املی بحسن که او چجمرا دبیجه کرم که ماتی اجید خیره خود دشینم خیره خدای پیغمبر رسول اکرم خیره یعنی دشینم خیره خود جواره خودی خیرات قبول که اسقاطه خودی خیرات قبول که غازه رتشيني والله خدي خيرات قبول كي ان شاء الله خدي تعالى تي خبر قزا وبلايا امين 11 مليار 11 مليار 12 milyar metej mare bu vesile umut kervanı vi peri emeji rabşin gaze inşallah Khudet ala khira ve je kabul buke Khudet ala te haber qaza ve bela ve Khudet ala bagi nefser berseri miryawan raji inşallah buke bereket ve buke selameti inşallah teyze dım aşi huy emekliliği bu vesile İstanbul Umut Kervanı duhaze ku bişine Gazze emji İstanbul Umut Kervanı olarak temsilci olarak emji hatine ba teyze emvi pereveje digrin ve inşallah emi bişinin Gazze'ye Khudet ala khirata kabul ke teyze amin sıhhat ve afiyet karşısı da öyle.